bavanyeho abagabo bubaha Imana bari barapfuye ku mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinga cumvikanye hakorana abantu benshi baratorerwa, kuko umuntu wese yumvise ururimi rwabo baruvuga. Barumva bose baratangara, mbega abantu bose bavuga Abanyagalilaya, kandi ntibigitumye wese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye, turi Abapariti n'Abamedi n'Abaperamiti n'abandi Mesopotamiya n'Ibudaya n'Ikapadokiya n'Ponto no muri Aziya n'Ifurugiya n'Pamfiliya no muri Egiputa no mu bihugu by'Ilibuwa bihereranye i Kureni, n'ab'i Roma bagerereye ino, Abayuda bo n'abatoye Iriyaho, Abikerete n'Abarabu tukabona bavuga ku ndimi zacu ibitangaza by'Imana. Bose barumirwa, barazazanirwa, barabazanya bati ibi ni biki? Ariko abandi barabanebagura bati baborewe ibisabo. Ariko Petero ahagararana na bamwe 11 ababariza n'ibirega atebwe Abayuda n'Abanyerusalemu mwese, ibi mumenye mwumvirize amajambo yanje. Aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira mu kuba ari isaha 3 z'umunsi, ariko ibyo ntibyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweli ati bizoba mu minsi y'iherezo nibwo Imana yagize, nzosa mpwemu wanje bari muri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona itoreretwe, n'abatama banyu bazorota inzozi, mbere n'abakurano banje n'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako mpwemu wanje bazovugishwe nanje. Nzoshira gukumiza hejuru mw'ijuru n'ibimenyetso hasi kw'isi, amaraso n'umuriro no gupfunduka k'umwotsi. Izuba rizocura umwiza n'ukwezi guhinduke amaraso. Hataraza uwo munsi mukuru urangiranwa w'Uhoraho, kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Yemwe bagabo b'Abisirayeli, nimwumve aya majambo. Yesu Umunyanazareti, umuntu Imana yashimagirishije kuri twebwe ibitangaza n'ukumiza n'ibimenyetso iby'Imana yamukoresheje hagati yanyu, nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigabiye yikomboye, ibimenye bitari bwabe muramubambisha amaboko y'abagararishi aramwica, ariko Imana yaramuzuye ibohoye ibise by'urupfu, kuko bitashobotse ko rugumya, kuko Dawidi yavuze iby'uwo ati nabonye Uhoraho mbere yanje iminsi yose, kuko ari iburyo bwanje ngo sinyiganyige. Nicyo gituma umutima wanje uhimbagwa, ururimi rwanje rukanezerwa, kandi umubiri wanje uzoba nko mu kigarigari wizigiye Uhoraho, kuko utazoreka ubugingo bwanje ngo buje ikuzimu, kandi buzotanga uwera wawe bazamurika. Wamenyesheje inzira z'ubugororotsi mu nyonga hawe, uzobamuzurisha umunezero.
bagabo bene data, sikingora kubabarira mbyemye ibyo ibyasokuruza mukuru Dawidi yuko yapfuye agahabwa imva yiwe ingaha ino muri twebwe na bugingo n'ubu. Nuko kuko yaruvugishwa n'Imana akamenya ko Imana yamurahiye indahiro kazoshira ku mubari yiwe wahutse ubura bwiwe, yavuze ko azovuka, yavuze iby'ukuvuka kwa Kristo aribonye bitari bwawe, yuko atarekewe mu kuzimu kandi n'umubiri wiwe atawigeze ubora. Ngo Yesu Imana yaramuzuye, natwe twese tuyibyabona cyo gushinga intangi. Nuko amaze gushirwa hejuru n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana, kandi ashikirijwe na se isezerano ariko mpemu, none asutse icyo muriko murabona kandi mwumva. Kandi Dawidi yaduze mu ijuru, ariko ubwiwe yaravuze atuhoraho yabariye umwami wanje aticara iburyo bwanje ushitse azohindurira abasi bawe imyaka yo munsi y'ibirenge byawe. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose ntibamenye badatekeranya yuko Imana yamugize umwami na Kristo Yesu umugaba. Bumvise ibyo bibatumika mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire duti? Petero arabishura ati, nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guhayirwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ari ukwemera. Kuko isezerano ari iryanyu n'iry'abana banyu n'abari kure bose, abazohamagarwa bose n'Umwami Imana yacu. Kandi abashingisha intahe ayandi magambo menshi arabahanura ati, mwikize ab'ibitege igoramye. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa, abogewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari 3,000. Bashishikara cyane ibyo tunazigisha no kugira ubumwe no kumanya mu mutima no gusenga. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Kuko mubizi dusanzwe turi kama jinsi tunafahamu tuko dusanzwe turi mu ndwi tukivuza kuza kwa Bemeye, ni wiki ya kumbukumbu kuja kwa Roho Mtakatifu. Ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'Umukristo. Icyo ni ikintu kizuri sana kwa maisha ya Mkristo. Tujya kuvugana kwa yale tuzungumza ndio tufatie jambo limwe ngo hapo kwa matendo moja hivi akamaro kamwelera mu buzima bw'Abakristo. Faida ya Roho Mtakatifu katika maisha ya Wakristo. Cyane akamaro kamwelera mu buzima bw'Umukristo. Wao faida ya Roho Mtakatifu kwa maisha ya Wakristo. Wewe yatuvuga Roho Mtakatifu tunazungumza ni kimwe mu masezerano Yesu ashikije, kimono wapo cha ahadi ambayo Yesu alitimiza ndani ya sezerano ishenge aliyoitia kanisa uhereye ku maziyo mwanza kwa mitume izini maziwe hao mitume nibabe Yesu yatoe wale Yesu alichagua akawaipa kutoka mahali tofauti kandi muigaragara na leo sirika bari hawakuwa walisoma kandi gutuma hawakuwa walisoma ili sababishe bali kuagana n'inyigisho z'Abafarisayo ambao wanasoma mbele ya mafundisho ya Wafarisayo. Kuko nasomye ahandi hantu nilisoma mahali pengine sanga ko nikakutana kugira umwigisha wo ku Bayuda walimu wa kule kwa Wayuda wita Rabi, yule anaitwa Rabi cyangwa mwigisha ama walimu wategetswe kuba barize ijambo ry'Imana, uko napaswa kusoma neno la Mungu ukweze kuisha mu ngiro na kuweza kulitenda. Imyaka 25
kama utumishi miaka hiyo kuna grade ya kuitwa mwalimu. Lakini walitazama hivyo unaweza kutafsiri Torah kitabu cha Torati ama Agano la Kale kwanza makaratasi ya kwanza hadi karatasi ya mwisho. Wakati wanatabia kwamba ndio tafsiri kwanza ndio karatasi ya kwanza hapo kufika katikati tunamishia hapo ya kwanza sababu wasia kwa kipande hiki watu walikuwa ni watu wa ajabu wa Mungu, lakini wanakuta Bwana Yesu Kristo ili somo walipitia kama mtangazie cha muhimu na kwanza Bwana anasema kwa Roho Mtakatifu unaweza kuona dalili inayoonekana hiyo wanafunzi sababu hawafai soma kama haya sababu iliwasumbua baada ya kuambiwa kama Yesu atakuwa pamoja nao. Soma kwenye Injili tunaona kwa Yesu Kristo aliambia wanafunzi kwamba atarudi akaweza kutumia mizani akasema mizani ya mawali kumi akamwambia hizi mfano wa Mungu utakaokuwa baada ya kuyasikia akamuuliza walimu aya majambo cyangwa uyu mugani neno ama mizani hii yagiye twebwe unatuambia sisi cyangwa ni iby'abantu ama ni wengine bisigura ngo bigishwa tafsiri wanafunzi bari batahuye Yesu akababwira walikuwa na Yesu anawaambia Yesu amaze gufatwa Yesu akamukamata amaze gushyirwa mu nyabanyabyaha akamanza kuba kwenye mkono wa Bwana Petero amaze kubibona Yesu alipoyaona Petero amaze kubibona Yesu alipoyaona akasema basi acha tujaribu tusipigane atasokorora akatoa igota changu kisa akatoa kisu akurugutwi akatoa paka kakata sikio umbe wale walipata mwa sasa wao wanapokuja kutenda Yesu Yesu akasema subiza kupiga rudisha sikio Petero atitosito akasema hayo sio kweli yuko wapi kwani atakujipigania wichu hayo zikomee ikuni kuna jeshi kubwa za kukwani kuna kujipigania Petero Yesu alipoona pia anaendelea hapo hapo kulime wakati yeye ana mazoni tunaweza kufikana Petero akuja kutafurahi Petero anaanza kuwatia yanga miku inawezekana ili sitakuacha alipo Petero mjeni lakini Petero huyu iwe tangu zianza atakulikia zaje ataje wani Yesu alikuwa yuko nafasi na wengine Yesu akaenda kusulubiwa kwa atashikana kwa waliotuliwa akafika kwanza kwa watu asamwige akakutana binti akamwambia wewe Yesu pale Yesu kwa pamoja ndio Yesu kwa na unapana hapo unakana ndio ya Abraham hata usemi wako unaonyesha Uwisraeli umugabo wanaume akuze amabe koma uteko barumwigeme akwenda kutiwa oga na binti nari dura ndio kwishika watu wao no ndio umwigeme amteko na binti anamtia oga ibyo bitarenga akome hapo abigishwa batari bakeye wanakuta basi wachache Petero yatenga Petro akapiga hatua na kumfuata Yesu. Hata watu wache wanaanza kunyegelea. Kuna wengine wanaanza kujificha. Mungu wa Yesu akaanza kufufuka. Yesu baada ya kufufuka. Yeye akawa akajifunua kwa wale wao. Alikuwa kugenda tena Emmaus. Alikuwa akielekea Emmaus. Kuna wanafunzi walikuwa wakitembea njia. Walikuwa wakitembea njia. Yesu akataka kujifunua kwao. Walikuwa wanasema
penye shida, yaani tuliomba tutambue Bwana anaitwa Yesu, tulimfuata, tuliona kitenda makuu, alilisha watu, aliponya wagonjwa, alifufua Lazaro, tuliona miujiza mingi. Haya, tuliona chaka tulisha, lakini sasa kwa yale aliyokuja alisema kwamba atakomboa nyumba kwa siku na aweze kujenga na tena ilifika wakati wenye dhambi wakamkamata, Wafarisayo walikuja wakamkamata, wakamfunga, wakamzika. Sasa nasema kwamba lakini hakufahamu, si kama tumekufuata yale tuliomba tutambue, yatakayotokea hatufahamu. Kwa habari hizo yote tunafanya kutana wengine rafiki zake. Hapo ndio Yesu alizungumzia. Turudi kule kuvua samaki. Hapo wanafunzi walikuwa wakitembea. Yesu akakifungua kwao. Kwa mnaongea naweza mambo na wesi. Wewe mwamba hautile neno kile. Kama bwana kutambua. Akasema kinamia. Huyo Yesu. Tulimfuata. Tulimfuata. Alikufa. Akaroa bila kufufuka. Akapenda mbinguni. Lakini hivi tumecheka. Hatuoni. Sasa tunakana na njaa. Kweli tuna njaa. Walipogeuka kidogo. Wakaona wakafunguka macho, kwamba mtoto kachoma kwa Yesu, wakatazama, wakaona kama Yesu, hata muda huo, wakakwenda, wakakutana ndugu zao, wakakutana na Wagalilaya, huko Galilaya. Hivi tunaenda kuambia watu Yesu tumemwona, Yesu amefufuka, hayuko tena kaburini, hatutaogopa tena. Nataka kuambia neno la ajabu. Tumesikia kwamba mkoa sherehe kubwa itakuwa kwenye meza ya Bwana. Mkristo anakwenda kwenye meza ya Mungu. Wanafunzi wamekuoza kwa jina la Yesu. Wanaona watafanya nini? Lakini walipokuwa kwa Yesu, wakajua mtoto katoka kwa Yesu. Wakaona baada ya kuona wakachapa Mungu, wakachapa, wakasema hata pamoja nasema kwamba Yesu amekufa kaburini, wakakwenda wakafika Galilaya, wakasema habari hizo, wakaoga. Yesu aliwaambia wanafunzi, sitawaacha kama yatima, nitawatumia msaidizi ili akija atawafundisha, atawapa kuonyesha dhambi. Mtaka sitakuacha kama yatima. Anajua kwamba kuna shida huko. Kama wakati mtakuwa shida ambayo imekuja wanafunzi ambao wanakwenda na Yesu.
ilikuwa ni kuweza kusimama mbele ya mafundisho ya Farisayo. Hari kuzokutumna bashitamanga abayita barigana. Kwa kumpinga ujasiri wa yule tuwepo. Icho gelaya basigaye ari 11. Wakati walibaki 11. Kwenda yamaze kuvamo. Mmoja alikuwa amekwisha kutoka. Walikuwa bata turi kimwe tuzobandanya. Lakini wakaona kabisa moja tutaendelea namna gani? Tuzobandanya kuteza tutaendelea namna gani bila kuwa pamoja na Yesu? Jani bakuyita. Ni kweli watatiza. Naganda kupanga zibu. Sababu tunasikia leo. Akamaro kakwewe. Kwa nini leo mtakatifu? Ubuzima bw'umukristo. Maisha ya Kristo. Yesu arabayango. Yesu akawaambia. Muze mugende mu gisagara. Wende huko mchini. Muze mugende Yerusalemu. Wende Yerusalemu. Tuzohabwa ubushobozi. Tuzohabwa ubushobozi. Gaburiyeli abasako. Ati nimugende ahandi. Ariko mugende aho nababariye. Mugende Yerusalemu. Tuzohabwa ubushobozi. Gaburiyeli abasako. Mugende mupagarize. Sema Bwana kumene nawe. Ngira wihangane. Bwana yatumileze. Bwana yazitariki. Bwana yazumusi. Bwana yazisaha. Bwana yazumuloka. Izoga kukutabara. Abigishwa bumvise. Mugende Yerusalemu. Tuzohabwa ubushobozi. Gaburiyeli abasako. Ibari bazi imigambi y'Imana. Bari bazi Imana itegeka. Bari bazi Imana itegeka. Bari imigambi Imana igufise. Ni amahoro, ni ibyiza, ni shida. Abigishwa baca Yerusalemu. Usome igitabo cy'Ibyakozwe. Kuri iki gice cya kabiri. Kuva ku murongo wa mbere. Kubona amagambo y'Imana. Kuva ku munsi wa Pentekoste. Abandi bose barahanwe. Ku munsi wa Pentekoste ushitse. Uwo munsi wadusanze uhari. Iwabo unitongere gusa. Abisirayeli bakarurera ikuza. Imana badufasha mu gihugu cy'isezerano. Bakarima. Bakimura. Bakabyara. Bakagenda neza. None yababwiye ngo mutegerezwa kuzokwama muzi imbere yawe. Ukileta mema nchi kuja kushukuru. Siku hiyo uwepo ndani. Kwamba zile chakula cha kwanza. Amen. Ngome hiyo ni Mungu ya kwanza. Ni Mungu ya kwanza. Nje hekaluni. Ukileta Mungu ya kwanza. Lakini mtu tena siku nyingine ya kwanza. Ukileta Mungu waweza kufunga. Kila mambo yote kuja hiyo. Kama ni waangalia. Na sisi tuko ilikuwa siku ya kuleta mafuno mbele. Siku ya Pentekoste ilikutana. Mungu jinsi anaweza kuatia mtumwa wake. Ukisoma sura ya kwanza ya Matendo. Tunaona alizokuanzisha kina basi ya Yuda wakitia Matia. Mungu aliona kwamba si vyema kaende kume moja. Akasema acha nieleze Hesabu ya 12. Hesabu ya 12. Kwamba zile kabila za Waisraeli wale wote walikuwa pamoja kwa chumba kile. Lakini wote walijaa na wote. Haoni itakuwa na muda gani? Inawezekana haoni itakuwa na muda gani? Inawezekana haoni mpaka atakuwa vipi? Lakini hali za Mungu wetu ni hali za Mungu. Mungu alikuambia kwa Mungu.
kupitia saa yote njia zake ni marefu, alikuja na kwani maana ni akora, lakini Mungu anafanya kazi. maana ni akora, Mungu akitenda kazi, wasi wazoea kimana, wajumbe watachua Mungu ametenda, wakuzi wazoea kimana, wapenzi wako watachua Mungu na wale ametenda, watamdele wazopenda kimana, na wale wanakubali watakubali. wani zoeleza, Mungu atakubalisha. wapita zango wizopenda Hiyo itakuwa ni mlegano. zaka mpenzi mwana kusenda nieto upanga, Lakini yale Mungu amefaidia hata kesho. kusenda nizomi, Mungu akiahidi atatimiza. awingi mwana kusekukete, Hawa wanafunzi walikuwa na mashaka. kama tukogenda, Hawakuona itakuwa na mlegano. alikijabo jimana limbalia, Lakini yale Mungu inamwambia. kubali hata watu wakibasema, Wakubali pale wakiona Mungu. asigihinda chumulio, Wakati atatembea kwa Mungu. igihinda chumulio kivuye mw'ijuru, Wakati atatembea kwa kubwa kutoka Mungu. asagihinda kilimo kivuye mw'ijuru, Wakati atatembea kutoka Mungu. bose ngo kibabonekerako, Wote wanaweza kuonekana. ibindi chumulio, Wakati wa moto. ngo haje igihinda kivuye mw'ijuru, Wakati wa mkubwa kutoka Mungu. na Yerusalemu, Hapo Yerusalemu. ufanuzi wa Pentekoste, Kwa siku ya Pentekoste. Pentekoste y'Abayuda, Pentekoste wa Yuda. utanigeza, Ya kuleta malimbuko. Imana, Mbele za Mungu. wale abagabo b'ingabo b'Abayuda, Walikuwa mabwana wa Yuda. bari barakuyatandukana, Walitoka mahali tofauti. bano abagabo bari ngaho, Na wanaume walikuwepo hapo. na harimo abatumva ko Yesu yapfuye, ko Yesu yazutse, ko Yesu yazutse mw'ijuru, Kuna wale wanakwenda Yesu amekufa na kufufuka na kupanda juu. bano abagabo bari ngaho, Na wanaume walikuwepo hapo. bari bateye ubwoba abigishwa barimo, Walipatia moto wanafunzi wa Yesu. bari icyuma abigishwa barimo, Na chumba wanafunzi abo walikuwepo. bari bari bakizi, Hao wanaume hawakutambua. icyo abigishwa bari barindiriye, Kile ambacho wanafunzi walikotelea. abagore bari bakizi, Wale wanaume hawakutambua. abigishwa Wanafunzi. Imana itamugenda abayepeguye, Mungu akasema atakwamba none bashaka kwerekana ko nataka kuweka kwa dalili ya bari kuonyesha abantu bose bazobido, na wale watu wote watarudi. n'abakengera bazobido, Na wanaosagara watarudi. n'abatabendera Na bazobido, wasiwa mbali watarudi. bamaze guhabwa kweguye, Baada ya kupewa Roho Mtakatifu. ijambo ry'Imana ribarira, Bwana Mungu linamwambia. ko bataratanga kubiza, Wakaanza kunena kwa lugha. batanga kuvuga mu ndimi, Wakaanza kunena kwa lugha. abantu bose bari baje ngaho, Kwa watu wote walikuja hapo. bataretse bafite porogaramu imwe n'abigisha, Kwa wale walio pamoja na wanafunzi. bose bari kwanga mu rurimi rwabo, Kila mmoja akasikia lugha ariko yake. babwishwa mu rurimi Wao rwabo, wanatabiri kwa lugha yao. babwishwa mu rurimi rwabo, Wakitabiri kwa lugha iyo yao. umuntu abwishwa Mtu anapotabiri. hari ibintu bitatu Kuna vitu vitatu biteza kuboneka mu mubiri, ambavyo vinapaswa kuonekana icya kwa. mbere umuntu abwishwa Kwa kwanza anatabiri. agomba kuba ariko arahatura ishengero, Anakuwa mshauri kanisa. agomba kuba ariko araremesha ishengero, Yuko anatia moyo kanisa. agomba kuba ariko arinura ishengero, Yuko anafariji kanisa. ubwishwa bwose buba butagira Unabii wote ibyo na bitatu bibonekana, kuna kitu ambacho kinapaswa abo kuonekana. bagabo bari ngaho Wale wanaume walikuwepo pale. batangira kumva, Wakaanza kusikia. batangira kumva, Wakaanza kusikia. batangira kumva, Wakaanza kusikia. abantu bakengerera, Watu bari wanaotizama. bari imidini y'Abayuda, Ambao wanaanza kusoma masomo ya Mungu. amagambo y'Imana itatu bari bafise menshi, Hawakuna maneno ya Mungu mengi ndani yao. batangira kumva, Wakaanza kusikia. ariko baravugishwa Wakitabiri. ku ndimi Kwa z'iwabo, lugha za kwao. amajambo aremesha ishengero, Wanaweza katia amajambo yirura ishengero, wanaweza kufariji amajambo ahanura ishengero, wanaweza kushauri bakabumva bararemye, wakasikia watu bakabumva bararemye, wakafariji bakabahaguruka, wakasimama wakaanza kuuliza haya mambo ya Bwana ni mambo ya watu ni mambo gani? Sasa kwanza tukitazama hawa wanaume kweli si watu wa Galilaya. Amen. Igalilaya Galilaya cyari gisagara gikomeye, ilikuwa ni mji mkuu bari biteze n'ibitanga, ambao imejengwa na mji. bari ahantu hategeretse Ilikuwa gose, mahali pa kuzaraulika. udashobora kumukegera, Inaweza kuwa kuzaraulika. udashobora kudakomera umuryango wawe, Inaweza kuwa mtu wa chafu kwa udashobora familia. kudakomera mw'ishengero, Inaweza kuwa wa chafu udashobora kanisani. kudakomera cyane hanze, Inaweza kuwa samani ariko mahali. udakubariye akamaro ka kwemera, Lakini akwambia msamaji akamaro ka wa kwemera mu bugingo bwawe, faida ya Roho Mtakatifu kwa bo maisha. bari bari bakegera, Wale ambao wamekuza
Wewe ariko abakoresha Roho mwingi wa bakabura kwera ishishenge wakaanza kubadilisha abagabo wakachimba abakuru babo kutoka kwa baje mu Misiri kuyindeza wengine katika siku uyu munsi aho twebuye siku wakapewa uyu munsi aho twebuye Roho Mtakatifu akabati wakasema imibani hadi mambo gani baba 12 wale 12 batabona uko bigenda ambao kuona ijambo ry'Imana rimbarira ngo nsabara wakasema Petero akasema yahagurutse we akisimama mwenyewe wale 11 wale 11 akahagarara ku murongo wakasimama kwa mstari Petero akasimama bakamwona weneza akasema kweli kuzama yavuze ni mu nyumve yasema unisikilize uze kwebera ategeka anayechua roho katika isaba ari ayoka wewe isaba ari aombe wewe sio Haitaki Mungu wa kile kichao mtakatifu kama jinsi ya Mungu naomba kanyaga nyoka Yesu akachana akaweza kwa ndugu wa Petro anaamuru wa Petro Amen Petro akaanza kumwambia kisema kingine kitu hawa mabwana wa Mungu sio sana wewe mwacha hata haya sio kama acha niwaambie Imani ishikishe Mungu anatia amasezerano ayasezerano abantu ayatia Imani igomba gushika Mungu anataka urite kabukamenge amasezerano ayasezerano abantu ayatia igomba kubatiza abantu muri mbere anataka kubatiza igomba abantu gusubiza intege abantu anataka igomba gusubiza intege abamama kutia baba gusubiza intege abapapa kutia baba gusubiza intege abakozi kutia baba gusubiza intege abaririmbyi kutia baba gusubiza intege abantu kutia baba picha guhagarara pambo ili kusimama guhagarara kusimama kilomita kitanu kwa wakati Mungu kusimama kwenye saruna Bwana kusema Yesu ni Bwana Petro atatanga kuvuga akaanza kusema n'abarengo nawaambia abatambe bavuga hawapeenda kusema baraborengo wetu wameelewa abacanganyika hawachanganyikiwa bamaze guhabwa mbere baada ya kupewa bagabo bere wakasema wapende kuzaa yavuze ngo nimutekereze nasema kaeni chini yavuze ngo nimuhore nasema kaeni chini mumvirize sikilize ikimani ngo kile ambacho Mungu Imana atakueleza yacu irashoboye Mungu aweza abapirize wasimama kusoma abapadiri watumishi wa Mungu abari banyakucari wale walikuwa wachini abapadiri wakafanya watumishi wa Mungu igacaho ubasha bwo gutegeka wakawapa mamlaka ya bagategeka kuongoza abashikiranganje kwa Mungu wale bagategeka wa abakuru mu gihugu kwa Mungu wale viongozi wa jeshi wale watu wote bagategeka abafite amafaranga menshi hawana wanaona pesa nyingi na Mungu nasema kaeni chini Haleluya. Amen Jazo mistake kukamenge. wafika kama Gata mafuta imani ashize. akawacha mafuta wa Mungu Tuhamagara ngo muzegeze. sema John Abakozi Imana bakore. watumishi wa Mungu Gata wa mafuta imani ashize. mafuta ya Mungu Tuhamagara ngo muze. Kana Tunaanza pia muri mwe. weka kati Tuko baye kandi se tubaye. yote mnaishi Abo bagatuze n'abari mu bicu. sema John hapo Bakubali mu bijana. wale kuingia Bakiri ndani ari abatoke. kuna wale wanaosipenda Yamara kugushoboza bw'Imana. lakini sababu ya mambo Bahetijaye. Mungu anatuma Imana yanyu. muda wewe Ibyubahiro byawe. heshima zetu Yaza ngo mwumve. na kila usikiwe Petero abarengo. Petro akamwambia Ibikuka. haya ndio yanatendeka Iby'Imana ni yale Mungu alisema yaciye mu kwabishwa n'Imana yawe. kupitia kwa Mu nabii minsi y'iherezo. siku za mwisho Abana bayo. watoto wetu Abakobwa bayo. binti zetu Abatama n'abatama. wazee na wazee Bazokuvuga wewe. wamejaa utakatifu N'abatama bazobirizoza. na wazee watakuja Ndagira abakiri bato. wakwambia vijana Namwe batakugushekera ibyo gukomeye mwenyene. amsema manini kwa watu wote Bakunda ko siba muri kurare. wala siwezi kuruka kwa Bari watu imbere yanyu. yetu wewe Ugaca mubona abatama n'abatama. naona wazee Ariko na Imana ariko bayahaye. lakini kana Mungu Niyo kizazi basinze bari
cyatumye icyo cyatumye Samweli nicyo kimesababisha Sauli nawe yari muto licha ya kuwa mdogo n'umutima ufite nawe akasikia kile ambacho mkiwa ariko yaramutama lakini akiwa mzee yeye alikuwa mzee atarasobanura ibyo Samweli atashoboye akatafsiri katika kwa Samueli hakuweza abatama mushenge ndio wazee kwa kanisa na watakigira kuja utonde kwao hata watembelee kwenye ile akishobora n'ikimengine kwao hawezi ile mchezo kwa ariko bote wewe lakini wakichana mtakatifu uzogenda neza mambo yatakuwa mazuri. Shemwe mu gatoyi shemwe mu gatoyi Acha niseme habari bishengero rimwe kwa sehemu moja mutambari yari icyamuga mzee alikaa kama hapo kubera imyaka sababu ya miaka ndabona mutari yule mzee hapo tena atarasinza amategeko akasinzia kwa kile kitu bishengero batanga kuvugishwa pakatokea nabii kwa mzee baravugishwa mmoja akatabiri udavugishwa hii mzee akatabiri kule wakaravugishwa akasimama akitabiri undi atavugishwa hii kubihinduza mwingine kule pakao mwingine wakupinga abantu batabazazani watu wakachanganyikiwa sasa bigenda inakuwaje atanga kulaba wakaanza kutazama bamutanga yasinziriye yule mzee akisinzia atware bavugishijwe bari yasibyo wale ambao wanapiga utabiri sio bari yeye bavugishijwe rero bavugishijwe byo wale ambao wanatabiri yenyewe yani ilikuwa mbishi. haleluya Amen. Petero abantu Petro aramubwira ngo akamwambia kandi abantu bose tena watu wote bazopemera guca bugufi watakubali kunyenyekea mbere y'uko yakwishi kubasa mbele yao yalitabiriwa kusema bazokwihana ibyaha byabo watatubu dhambi zao kandi bazohabwa ubugingo budashira watapewa uzima. arabananya ababwira Akaendelea kuwaambia ati Dawidi muramuzi Daudi mnamfahamu yabaye umwami wa Isirayeli mfalme wa Israeli imayira cyane na hano kaburi na ariko yabwishijwe kera nabii zamani ivuye umwami wacu Yesu Kristo habari za Mungu wetu Yesu ataravuka kabla hajazaliwa kuko Imana yamubariyeko Mungu alimwambia mu bana biwe kwa watoto wake asaba kumusonga ku ngoma na kuna yule ambaye atakwenda kandi kuokoa ngoma iyo izohama na utawala wake utaishi ati kandi bazocwa mu maboko y'abanyabyaha ataweka kwenye mikono ya wanyang'anyi atariko buriwe gusohora lakini wake hautaweza n'igufatiwe n'irizovunagurwa mfuko wake utafuka azozuka atafufuka ati nuyakoze ni huyo pale tena mambo haya b'abantu bose bari ngaho wale watu wote walimwengu bahejeje kumva amagambo waliposikia maneno ya Petro ijambo ry'Imana rimarira wala Mungu alimwambia ngo amajambo umukozi w'Imana Petero ababarira maneno ya Mungu mtumishi wa Mungu Petro alimwambia n'abamwe icumi nibo bari impande ye na wale kumi walikuwa kwenye yake baca bacumita mu mitima akaweza kuwachota baca baravuga ngo wakasema bagahubirina wandugu izina ryahindutse jina limebadilika izina ryawe rizohinduka jina lako litabadilika niba kubakumana neza ukibaki vizuri ntiwakwita hanze bitari ibyo wale watu wanaosema sio kweli abatemera intahe zawe watu wanaoishi niba hivyo kubakumana neza ukibaki mbele za Mungu Imana izobihindura wakati wanabadilisha bakwita izina kuri umukizwa wanakuita jina kwa bakwite Mungu ku bizigirwa wakuite kwa Mungu bakwite ku w'agaciro wakuite kwa Mungu abariko barakuguma wale abariko wanaokuita bakuvuga nabi wale wanakusema vibaya bace bahindukira wakugeuka kandi bazohindukira baciye bugufi watakeuka wakinyenyekea waseme enyi ndugu zangu sasa tufanyeje tufanye tushauri tufanye namna gani akawaambia mtumishi wa Mungu ahadi ni ya kweli na watoto wenu na wala watotokea kwenu lakini tubu tuweze kupokea wokovu na ubatizo kwa Mungu. Kuombea neno la Mungu. Kuombea neno la Mungu. Tufanye haya. Kazi za mwisho za kazi za
ubatize bari kumano kuririmba imibabariza ubatiza n'uwo ushaka icyo batizwa wese kandi ntushegewe wifuza ubuzima bwawe wifuza kuvuga amafaranga yawe wifuza kuyakorera lakini samani kwa roho mtakatifu sasa kwa mbele kwa kuzenda amafaranga jiwe roho mtakatifu atakulindia atakulinda Mungu atakulinda kwa nyumba atakulinda kazi atakulinda kazi itawa izongera neza wifuza kuomba siku bwawe wifuza kumufara ibintu bwawe kuwa kuyazeza ikono hata bakora bikora ababina byo ariko wifuza kunabweka itumani kwa roho mtakatifu itufuza kwewe hapo ukifanya roho mtakatifu wewe wifuza wewe unatamani kuona roho mtakatifu ukishoba chima kwa kazi umujyango wa rugore w'abantu nyuma ya roho mtakatifu rugore yo wabari ngoni nyuma ya roho mtakatifu iyo batufata abagabo roho na kwa tuona iyo batufata imyaka roho kwa tuona ariko wewe yari rugore lakini roho akiwa katika tuko roho wewe yari makoroshe ngoma ya ujio wa roho mtakatifu kireka tabike majaribu yatatokea uimba yote anakuwa mtoto chai rangi kama vile chai rangi sababu roho tutasema tunataka kuomba Yesu ituje ni tunatamani kuomba watu walikuwa wananipa watu sababu wakati nafasi alikishoma tulipa kweli nafunza kupatia nafasi na wapie kumbo wamekwisha acha wadilishi wakaweza kwa acha wadilge wakawa marejesho abatari bari wakaanza kusoma alikuwa sigura mbili wakaanza tafsiri ukamitabu kwa mwanzo itawa yotara wao wanatendeka kama watendaji wakasema kama wale itaka Paulo kuna Paulo anasema itona hao na kama tumepewa itona habarina itona wale wote wewe mchana mtakatifu imani kwa mtitu Mungu anatupatia mambo ya Mungu akalisanga watu yote umeona kwa nje wewe kiongozi wa kwa mchana mtakatifu na toki kama mchindiliba hata kama tatizo lipo kwa imani yote tumshambulia kichana mtakatifu asema mambo yake ikifika mbele anasema ndio maana watu wote na watu wote wasikia
dusabe Atatuombe kuzimana tushukuru yashava Rubirizi ametoka Rubirizi asengere ache aombe watu hao tuje kuzura kwa tamani chana bakati maisha yetu yanabadilika kiendesha na kwenda bimana aongoze na roho kwa nazoshitsa iko natimiza mtakatifu mambo ya siri ya Mungu. Samushobozi bwa mbere Tunataka kuomba hizo takatifu zichague uhoraho Mana y'ububasha n'ubushobozi n'atatwese Imana yagize akacu katumanugira neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye kandi turagukengurukiye uri Imana nziza kandi Imana ufite nziza ku bana bayo turagushimiye kuri uyu munsi turimo n'abakobwa bamwe Yeremiya ati Yeremiya utarabona urusobe rw'amababa ndakuzi ati kandi arizi igikorwa uzokora none Mana yo mw'ijuru uyu munsi ni itarike wari ubizi wari uvuga kutubwira ijambo Mwami none Mwami urakoze turagushimiye yerezagira umukozi wamubwire neza Mana yo mw'ijuru urakoze turagushimiye amaze gushitsa icyo wamutumye Mwami icyo wamutumye yamaze kugishikana none umugeneza Mwami none ishega ryawe ry'Imana wumvise ko aricyo bakeneye Mwami baragomba ubushobozi bwa Mwemuyera baragomba ko Mwemuyera barongora kugira ngo baragutse Mwami bari imbere yawe data umubane nawe bagire neza umuntu wese Mana urabona ariko aragusaba kugira ngo umugende n'inkomezi muri runo rugendo mu rugo rwiwe mu vyiwe mu vyabo vyose kugira ngo ube muri ivyo Mwami urakoze kubimagira neza Mana rero byerekana Mana rero kubigaragaza ubane nabo Mana y'ijuru umwe wese uko ariko arakuganyira uko ariko arakubwira umugeneza Imana umukozi urakoze data twese turagushimiye kuri Imana neza turagushimiye Umwami wacu Yesu Kristo aravuga ngo tuzobasiga n'imfubyi nozobamubikira umwita none Mwemuyera niwe ariko arakora reka akoresha abantu bawe reka akoresha abagabo reka akoresha abakenyezi reka akoresha imisore mw'izina rya Yesu Kristo wegereza amategeko urakoze cyane bateze kugabaza wewe cyangwa bagire neza urakoze kuri Imana neza Imana y'igihe Imana iminsi ndajya Yesu Kristo Umwami wacu Kristo twizeye amen Umwami wacu Yesu Kristo eje kukiza indwara z'imitima baada kupona magonjwa ya moyo yarakiza indwara z'imitima alifunga magonjwa ya moyo ubushobozi yahaye abigisha biwe kwa wake anatuletea hawa n'ibyo byabari kubasha gushoboza aliwapa nguvu na mamlaka akisaba abarwaye chatombe wagonjwa n'abizeye abandi mukareka ariko barwaye wale wote imani kwa kusema kuko ijambo ry'Imana ribari ndio tunasema ngo bigisha bamaze kuronka urwego unafunga kupokea Roho Mtakatifu abantu babo n'abatacikira Petero watu wale ambao wanataka kufikia Petro bavuga bati n'igitutu ciwe cyane anasema kwamba hata kivuli chake bali kipita turatangukiba abandi bati turakuba ducisha hejuru basi wengine wanasema tutapitisha basi juu dukorere yandi atabia tunaweza kuanzisha mgonjwa katika kuita ko kuza kumwa kwamba imani kama inakuja usaye usigana kwa wagonjwa n'abizeye abandi na wale wanaamini kwa njia ya Mungu. saba cy'inama Somo la Biblia baraza baparaka kuri gahunda wakishinda kuweza kuonyesha mkono
mbere utagwaye atari kusikia kusengera mabaka kwa micha kama ugonjwa kitu cha kubeba ugonjwa lazima usimame kujenda kwa kupiga kisha kwa uje kwa mkono kisha kwa imani ndio ndio baada ya mambo akijile kwa fulani aonekeze kwani kutakulia bali kitu kikia higeze kuzumu Kristo alikuja kwa Kristo anatwali ati muze kusengera ahantu atondea jori muombe bali na kuishi nawe mugabo kusigamana gatoyi kwamba sinzia hata kidogo ibisigo bazero kubabanira mapepo wananishambulia abakozi Imana baraza basengere nishomo wakakuja awanyuma bali na kuishi mwiko bagenda baravuga ngo wewe kati wazeka si uragenda jewe sinzoza dalenda mimi sitakuja naturaraba tazama jewe